pasien tak sadarkan diri, aktifkan kod blue. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon aktifkan kod blue, ada pasien pingsan di depan poli objek. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Kod blue di depan poli objek. 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 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapi sudah berapa lama di AJP? Kurang 2 menit sudah. 2 menit. Oke, Daniel lanjut cek tadi pasien. Jadi tidak ada. Lanjut AJP 2 menit, pasang oksigen, pasang infus, pasang monitor. Monitor siap. Pasang editing. Oke, Daniel cek lagi kembali. Jadi tidak ada. Oke, iramanya sistol. Masukkan epinefrin 1 ampul. Lanjutkan RJP. Epinefrin masuk 1 ampul. Oke, stop RJP, coba cek nanti lagi. Jadi tidak ada. Iramanya sistol. Lanjutkan RJP. Cek nadi kembali. Jadi tidak ada. Iramanya PF. Lanjutkan RJP. Siapkan DC shock. Masukkan epinefrin 1 ampul. Epinefrin masuk 1 ampul. DC shock 300 joule. Siap. I'm clear. You're clear. Everybody clear? Clear. Shock deliver. Lanjutkan RJP. Stop RJP. Cek nadi. Jadi tidak ada. Irama VF, lanjut RJP. Siapkan DC shock 300 joule. Siapkan amiodaron 300 mg. I am clear, you're clear, everybody clear? Clear. Shock deliver. Lanjutkan RJP. Stop RJP. Cek nadi. Jadi tidak ada. Irama VF. Siapkan DC shock, lanjutkan RJP. Masukkan amiodaron 300 mg. Amiodaron masuk 300 mg. I am clear, you're clear, everybody clear? Clear. Shock deliver. Berikan RJP. Oke, stop RJP, cek nadi. Tadi ada. Oke, drama standby. Siapkan pasien untuk kita transfer, kita rujuk ke rumah sakit Fauzia. Tidak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.